lettre T on e pular koko toujours koko noa ko français ta kon transformation en fait ko hunde addore waylude hunde go so indi ta ko haray koko wano tappugol wano tamugol wano taggugol no fop koko waylata none ko jikko none ko woni hawrude kon quoi wandi sa tami goddum andi aray no wawa sara de tama goddum forme mum ko tamuda kon no wawi waylade ma forme jungo mango en fait no doit déformude ko jogida kon quoi sa tappi kadi goddum no wawi dum mannade goddum no wawi waylude ko wonda tappude kon taggugol kadi ko waylugol c'est-à-dire que ko ñoggugol taggugol hunde wori kadi tafugol kadi andi ko forgeron ɓe waylube ɓen tafugol donc andi kadi sayni takugol ça veut dire que a wowti ɗon comportement ma wayli par an wonirɗa ɗon no waylike par ce que a yehi ha wowti sayni fa eni goɗo ko takam ina wano arɗo tu donc ta on ko rapport e hunde waylotonde maɗum waylinde en rapport ma extérieur on quoi sayni ti ko waylata ko waylta mais ko wayloto e ma mais ma hara ko an tigi wayli hara ko an hoorema an tum woni a mara besoin de goɗɗo go tawte ɗum ɗon maɗum hara ko an tigi wayli to no wodi tiggugol no wodi timmugol no wodi tinugol andi ko jarnanugol no wodi tilfugol tilfagol no wodi tippugol tiyon ko ça veut dire que ko huude wonde wadde nden ko kayre tigi woni sansade ko en fait woni waylade wandi so ni mi tappi hara ko goɗɗum go wonɗa tappude so ni mi tippi hara ko anti koyngal mangal woni yaɓude donc ɗon ko wonɗo wadde on ɗa ko an on tigiri ko waylto ko koye ma an tigiri en gros c'est que ko anti woni warande hoorema c'est à dire que ko koye ma yilti ko en fait wawa sayi donc an fewti ɗa ko wonɗa waddude kon fewti to on noon ko hattode ko wayla kon en fait état sakkitoron par exemple sa ni towi ya mari towi turugol tubugol tolugol tokkugol tufugol sa ni wano tori andi ko état final de transformation sa ni goɗɗum toli ɗum ɗon kadi ko fen on andi woɓɓe go ɓenne kadi sono sahiɗe ɓenne no toɓugol ngol kadi ko duule ɗe woni waylade wontan ndiyam mais ɗon ko état majje kadi ko état andiɗa ka tiyon e ka ta on en fait ko watta fiyo hunde waylo ɗo noon to on ko en rapport e hunde waylinden déjà huule résultat nen ko en fait joni no woni ko watta fiyo hunde waylugol hunde no woni noon huule wayline nen to on noon ko rapport e hunde wayline nen hoore mum joni sa andi te on ko rapport e hunde ko watta ɓaawde hunde wayli sa andi par exemple a tertike goɗɗo ça veut dire que goɗɗum changi a tertike mum sa andi a teeni on ko leɗɗe yorɗe ni tenta sa andi hunde no tekki koko wayli tekki sa andi temme ça veut dire que ko goɗɗum wayli parce que temmere nden ko transformation en fait barmere ko barmere on transformade wonta temmere voilà donc ko après transformation en fait te on arta
donc to on ko fi état final au sens de ko don haɗata en fait, mais te on ko état final au sens de après. Ta on koko watta hara ko goɗɗum wonɗa wadde, ti on koko watta hara ko anti woni wadde, hara ko anti woni avant agent on andiɗa hara ko goɗɗum wonɗa wadde hunde. Wano min ɗo ni sa yini a tappi, sa yini a tippi ko goɗɗum wonɗa tappude, mais a tippi ko on tigui waɗi koyngal ma ngal hoore mum. To on non sa yini goɗɗum toli andi haaɗi ɗon toli, te on non ko watta suite et changement, et ko ta goɗɗum waylike, parce que waylagol ngol ko no wawi wonde au sens de comportement, no wawi au sens physique, no wawi wonde dans tous les sens en fait, ko idée de waylagol. A wi ɗo lettre ji ɗi ko idée hum, lettre hum be hino mari idée hum. Joni noon si non famama andete ko fiyon mum, par exemple toragol innira toragol, fiyon ɗum temmere innira temmere, innira temme, fiyon ɓe nali to ma ɗum to me, ɓeni temme. Fiyon ɓe nali taggugol ɓeni teggugol, ma ɗum ɓeni tiggugol, fiyon ɗum tiggugol ɗina tiggugol. ɗum ɗo no wawi wonde go hara no wawi amélioré de, kono déjà heɓugol on faamu ɗon ke ɗi lettre ɗi syllabe ji ko noyte syllabe normalement, ɗi hitoji ɗi mari sens en fait, hina hasard hinani tum ardi ko ɗi mari sens famotoɗo, mais ɗiɗo ko ɗi préprogrammé neɗɗo, ɗiɗo ko en fait ko langage originel on ni, ko ɗo woni haala kan tigiri. ɗum na ko yimɓe jotto décida, ko bobo ka jibina hara o mari hikma ɗi hitoji, ko ɗum si bobo nde fija ara mala bo a i ya dama na yimɓe sikka wala wolde. Joni scientifique ɓen trouvi ke jaka yo bobon hara o wala woni, ko won tum no façon no wodano en famata, parce que goɗɗo ma ɗo ta amma ko ɓawi fusa aynawa fusa wolali, et pourtant ko haalan tigirni, ko ɗiɗo noñi wona joguidere moƴƴinen moji men ɗi. Donc ɗo ko lettre T on en gros ko relatif à la transformation non au sens de changugol goɗɗum, waylugol goɗɗum, ma alterugol goɗɗum quoi, e goɗɗum changi.